reka urakoze cyane bamwumvira amagambo asa n'ayoroheje ariko abakomeye. Ijambo kuba disponible, kuba available, kuba uhari. Muzi ukuntu Imana zidushaka turaho ikatumura. Ikindi gitangaje ni ukuntu ahantu hamwe nasomye Bibiliya ikavuga ngo ibisarurwa ni byinshi abasaruzi ni bake, ni mu murimo w'Imana gusa. Nta handi hantu hari ab'umwero ngo babura abantu ni nko kuvuga ati ahandi hose igice cyose cyeze kirimo ibyo gukora abantu barahaje kibona basa. Ahantu hamwe nabonye habuze abakozi ni mu nzu y'Imana. Rero kuba available, kuba uhari ni ikintu Imana izishaka. Ikindi gitangaje nasanze Imana itazishaka abantu, izishaka umuntu. Haleluya. Tiyabaje ngo ni bande bahari batu, ninde uhari umutu. Imana ntikeneye ubutwaje, ikeneye wewe. Imana ntikeneye abayumbi, ikeneye umuyumbi. Imana ntikeneye abakristo, ikeneye umukristo. Imana ntikeneye ikeneye wewe mu izina ryawe, udahuye n'ibintu byose utekerezwaho kuba uri available. Amen. Nibwo umenya ko urugendo rw'umukristo ari wowe wakoze umukari umva biranejeje. Umukristo ni wewe, kuja mu ijuru ni wewe, nta wundi mujana. Kugira icyo ukora ni wewe, kiragushaka. Shaka zakimbabazi urasomagira ijambo ambuza ntangazwa n'ukuntu ihaye dushaka kandi tugira ngo turahari. Kumvira ijambo ndi gusa ntaho timuzi uko dusa n'abahari, ariko kugeza uyu munota kirabaza ngo ese ninde uhari mu mutima. Haleluya. Musi numva umuhamagaro k'Imana mpamagaye narabyiniganije ndabicece ku mwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 nja gusenga ahantu baramwe bari gitaramo ngo umuntu wakize uroje cyo gitaramo kandi batuyobora mu gitaramo ari gufasa kuri cyo kigari gitangira. Ndagenda nashitse alarumira indirimbo Imana ihaye kuvugisha nambone bose n'amahoro banezerewe mu mwuka isi yashize. Jewe natoye bitabo mu mwanya muto sinigeze nsezeranye n'igitaramo ndataha ntahamba bayimahirira. Iyo ndirimbo yaravuga ngo pfukamye imbere yawe shaka kureba ubwiza bwawe. Okay, kora ko ndari muri rimwe ngeregeje none ikagera refi ivuga ngo mbwira ndabikora mwami Yesu niteguye kubikora no mu kwigenda. None abaza bayiririmba mbona bose banezerewe babwira Imana ngo Mana tubwire turabikora kandi uvuge twiteguye kubikora. Bivuze gahira bari Imana yababwira ngo yombi yambwiye bogenda. Haleluya. Ndabareba bose mugira kucya mbona umwe n'ishuzi yaje ari hamwe tukabaye umukobwa rwitera mu bitanga ibora pfukana yarake mukobwa mutoya simamuriye iwe yabyumvishe kubageza avuga ngo Mana jewe niteguye kubikora. Kumbe tugize imyaka guterwa, tugize imyaka twanga. Ubu nyine twebwira ngo tuzamushejera amaboko twese Imana twiteguye gukora, ariko yo tubwira ngo nimuhaguruke musige ibi tugenda mureba abantu kubakesha. Ikindi babwira ngo reka dusohoke hanze. Ejo twese uko tungana tuzaba turi mu muhanda tugushaka abapagani, nibwo ubumenyi ukuntu tutaritamo. Babwiye ati hari urubyiruko hano muri Université des Villes bahaya bava ku Mana kandi bakayivamo baba badefanda ko nta Mana ibaho. Hanyuma
ngo ejo tuzotonda udashoboye kuvuga tuzamuha icapa akihagarara yandike ngo Imana, umuntu wakana ko Imana itariho aba ari umupfapfa ugitware gusa. Ni bakeya mutonda ku murongo, ariko tuvuga ngo hariho sente nibwo uzomenya ko tutari available ku buzima duhamagarira. Imana igomba rero. Reka nsoze kuri aka kantu kubera ko ni ijambo rimwe gusa nsoma mujega meze nka cyene zanezezwa n'ibyo byose yabikorwa. Donc ngasigara kubera ko naje gutarama nzangabana mugishari ndirimbo kare na nasigaye nazamuze kwiririmbisha kugira ngo utaje kumvamo. Haleluya. Sindaje mu gitaramo nzabona abandi bagenda bashika bakaneze twara anniversaire yaririmbye gufata indirimbo John azamenye bizabifasha. Haleluya. Ubuntu mwana wawe sidinya kuko nakora nasigaye kuko wantoranije ukama tere ndamaze gutera imbere. Imana icyubahiro. Haleluya. Iyo waje gutara uzamusigara ahantu nataka ndi umwana w'Imana, tuvugana turi abana b'Imana. Yohana yavuze ngo ko tuzasanganwa gusa kutarerekana, ariko ikintu yavuze ngo kuko yantoranije ngo yamara impamvu ubugingo. Rero urumva ko nagiye fatwa n'ibintu byinshi. Igihe yavuze ijambo ryanejeje, yavuze mu ijuru tuzosangayo abasore n'inkumi, abagabo n'abagore banesheje isi. Tuzasangayo abantu bameze nkatwe, ikintu bagiraga bamashije kudakunda isi n'ibiyirimo, banze ubutunzi, banga irari, banga ibihembo byahagurukije abagabo benshi, banga ishari, banga urwango, banga ubusambanyi, banga ubwibone, banga amazina isi itanga, banga ubutunzi bw'isi. Ibo baravuga ngo no kuzi isi. Ab'isi ngo babarebe bamera nka kurya mu Kristo ari mu rugenzi, ngo baramwitegereje ageze mu isoko y'imburamaro, baramubaza ngo ese wowe kutayugura. Haleluya. Aramubwira ngo yabuze icyo agura hano, ngo bamwitegereze ngo basanga karagenda areba mu ijuru, ngo areba hejuru aramubwira ati ni gute ukandaga n'ibintu abandi bahabagura, ni gute ukayisuzura ibirangije abandi nkera. Aramubwira ngo ibyo ashaka ngo ntabiri hano. Abo nibo tuzosangayo, ni abagabo banzi ibyo tuba dushaka, donc mwete gusa tibigeze babibona icyo bashakaga n'iki, ngo bashatse barashaka ukuri. Amen. Donc n'abo bantu umutima wasinzwe ibyo dukikunze, ibyo tuba dushaka. Hari n'igihe utekerezwa kuri iyo tuba tuvuga ngo turaje mu ijuru. Uzosoma igitabo cy'Abaheburayo, gusoma igice cya 11 uraba abagabo tuba dushaka nabo. Amen. Ni abagabo Imana yagaze ivuga ngo utanga umwana akamushorera atikanga adafite ikindi kibazo. Ni abagabo Imana yavugaga rimwe akava mu bwoko bwabo akaje Imana imubwiye. Ni abagabo Imana yabwira ngo mwubake inkuge bakavuga ngo kubera ko yabivuze turabikora. Amen. Haleluya. Igihugu cyose kikamuseka agasigara abikora. Ni abagabo bakimenya ngo nk'abandi myaka 17 bataza abandi babakoze mu rugo bakira Imana, bakora Imana ubuzima bwabo bwose, abo nibo tuzabana nabo. Amen. Kubana na Yosefu akakubwira ngo aragurishijwe nubaha Imana, umukozi w'urugo nubaha Imana, shakishwa n'abamwami n'abategetsi nubaha Imana, shakishwa n'abagore bashaka ubusambanyi nubaha Imana, kubera
abo nibo bari mu ijuru. Nigeze mbabwira hano igice cya verse 21 aho Yosefu yavuze ijambo bamubajije bariko batanga ubuhamya bw'abagabo babiziko baravuga ngo Yosefu we ngo yabwiye ijambo rimwe n'ibyo yavuze gusa. Haleluya. Ngo ubuhamya dutanga bwa Yosefu ngo nuko bari bavuze gusa bavuga ngo tuvuge ubuhamya bw'abizera ngo mugere baravuga ngo iwe gusa ngo turamuvuga ikintu kimwe ngo nuko yabwiye babo bagiye gupfa ngo amagufa yaje muzayatwara. Uvuga ngo nubwo turi muri Egiputa hasi iwacu umunsi muzova muri iki gihugu nzoshikana ni kuvuga ngo yari atuye mu isi ubuzima bwe buri mu gihugu cy'isezerano. Uko niko abakristo babaye mu isi ni abantu tubana nabo ariko bakatubwira gusimba muri Amerika, simba Kentucky, simba mu bihugu umuryango akabwira ngo ntuye hano ariko iwaje mu ijuru. Abo ni abakristo rero dukurikira banze isi. Igitabo cy'imigani kapiteni Soza nje kwakira cyo kumva Noheli 4 murongo wa 23 naje naza gukoresha ururimi utegeza ko ndavuze ibindi kugira ngo nzuzubwire. Haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Kasome uru rurimi kubera ko ruratandukanye n'aha cyane. Haravuga ngo guard your hearts above all else for it determines the course of your life. Urinda umutima wawe above all else. Urinda umutima wawe kuruta ibindi byose. Ngo kuko niwo hadetermina urugendo rw'ubuzima niko bivuze. Donc niho icyerekezo cy'ugana gituye. Ni umutima urinde ni ufite determination y'urugenzi. Haleluya. Bafite ibintu byinshi ariko reka mvuge kimwe. Haleluya. Umutima wawe kiza kimbabaza nuko kugeza uyu munsi tugikoresha amagambo asanzwe akoreshwa ahandi hose. Yakoze umuvandimwe gukora ku mutima n'impamvu bishimisha kandi gusubira gutekereza. Umutima nagize iminsi myinshi ushaka kwimenya nja gusanga sindi uwo abantu bavuga, sindi uwo abantu babona, ndi uwo umutima waje gutekereza ko ndiwe. Nsanga kandi sindi n'ibyo mvuga, sindi n'ibyo nkora, ndibyo umutima. Mu buturo bw'umutima niho ahamya urugendo rwose. None aravuze ngo isi turimo kirashaka ikintu kimwe, kirashaka ko uyobora umuryango w'umutima wawe nayo ikinjira igatura igacumbika. Imana yo mu ijuru kirashaka ko uyobora umuturo umutima wawe. Icyo kibanza ni ikibanza gihagurukiwe n'ijuru, isi nayo kirabishaka. Mu mutima reka bw'iki Nehemiya yababajwe n'ikintu kimwe. Havuye abagabo bavuye iwabo bavuga amakuru ngo yuko amarembo yasenyutse. Iyo basobanura baza bavuga inkike bakagira ngo none n'ingiyi nyubako gusa isanzwe. Mu buryo bw'umwuka zasobanuraga inkike z'imitima yacu. Bamubwira amakuru ngo Zerubabeli yaraje yubaka urusengero. Ezra araza nawe yibutsa abantu amategeko y'Imana. Ariko kugeza nubwo batuwemo n'Imana hagati, nubwo bakijijwe, nubwo bazima, nubwo basiriye
bitunga, nubwo basenga, nubwo baba mu ikanisa, amarembo y'iwabo aracarangaye. Nubwo bavuze mu ndimi, nubwo bavuye mu masengesho, nubwo bakora ibyo bakora byose, amenya amakuru ko urusengero rurahari, ariko amarembo ararangaye. Ngo yumva agize agahinda. Agira agahinda kuko imitima ya bene wabo yari irangaye. Baramubwira ngo amarembo yaraserutse. Ati irembo rya mbere ryaserutse, ko irembo ry'intama rikaba. Iki kibazo kibabwira mu kindi gihe gitozi. Haleluya. Ka Yesu ugituye, bafite inyubako y'urusengero, bafite ibintu byose, ariko bakeneye kugarura Yesu ngo abe mu mitima yabo. Haleluya. Kwari urusengero rwarubatswe, amategeko barayasomewe, ariko ururembo rwinjizwa mu gitambo cyari gikenewe, ari we Yesu Kristo. Ntabwo yari cyakabiri. Irababwira ngo ibintu byose, irembo ry'imyanda naryo ryaraserutse. Ibintu byose musigaye byinjira uko bishaka. Urababwira ngo amarembo yose